وقتی بلین هاجی امی بری خواب بدنه حسن بارداکچه پروفسور دکتر حسن بارداکچه امی بیره باخبن اف قاس مثلا گرینگ هاتن روزه و گلوتین چمانه امی نرخاندن آواجی جی پسپوری تکیلی ناو دولتی دکتر حسن بارداکچه بستینن صباح بخیر روز باش ما مستجوره روز باش صباح بخیر به ما ما نوچه همه خواندم ما روزنامه آدم هم دنیرن وقت سرکفتنه که مطابقات هاتیه بناف کرن دما بگشتی عمله دنیرن خال بخال دو ما اوجی نرخاندن لدم اوسا بگشتی عمله دنیرن هم دکارن چه بنرخینن به مطابقات براستی جوینا بلند چکیم پر گرنگش بود ترکیه از کارم و بیجم و اعتراضو داخوازن ترکی نه یک تنه ده تشتیان جی سه تشته ترکی تخوازنه نه وانا پر گرنگن و او نجبو شرعی اوکراینا تنه او ترکی دخواست نه چکی نویه جی ترکی ویج بره ده تخوازه جی سالا 2019 ده چکی ترکی تخواسته بود گو او ناتو جوینا ناتوه نجبو پالستینا اوکراینا تنه یا جبو روشغلاتا ترکی جی جبو سینوره عراق و سوری جی تخواست ترکی جی تخنه نوه پروگراما یا 2030 ده جبو سروه او کمکارم بیجن گرک ترکی هات جی کی پر گرنگ yani براستی از سروان داخوازه ترکی بیجم یا سری Türkiye ne tenecbo Svet u Finlandiya digot daxwaziyan ya seriye ev bu gobejin jiyana terorista li wan welatan bera dewam neke ev daxwaziya yekemîn bû ya duyemî jî dixwast ku ne tenê jiyan ew derbariya radiskirina kesên ku teror têkildar be ji bo an dixwast ku samîmî bin ev dewlet ew welat برا لسر گوتنه خو بمینن داخوازیانی دویمین یا ترکی جی او بو و نتنه وکم گو نسر خواستن و اعتراضه ترکی تنه هروا ترکی دماغو پلانا ناتو یا 1030 ویگا آمادت کن پرستینا اولیا یا سنورا اوکراینا و یا باکوره دولته دی وکا فنلاندیا و سوید و پولونیا و ناجی دخوازن خود تخنه نابه دخوازه گو ترکیه روشغلاتا ترکیه اوجی تیکه و ناو او تشکی پر گرنگه و از ولو دفکرم گو نه تنه او هاتنه گوتن نه سر تروریزما یا باکوره ترکیه دخوازه هنگی مسئله سوری جبینه پیش و به بایدن اف خبردانا یا دو چه بیه از ولو دفکرم گو سر حرما یا طرفاته جی چتن هاتبن گوتن براستی بلکه از ولو یقین دکم گو نیزی دمک نیز ده بلکه بری عیده بلکه پشتی عیده به سر طرفاته ترکی کاره بیجه گو از کنترولا سوریه آلیه دما طرفاته جی بین مسر قوتا ترکی براستی Peki hevdiyeti neden ser mesela F-16'dan jihata xaftın sinyalin vek ereni hatin dayin Türkiye emkarın bir çabınırxinin jaliye Joe Biden ve Joe Biden براستی افدمه که دوره اتبیم آلی امریکا را نوام نخوشه بسر و مسئله اتبیم بلکه هنه که ام و امریکا ورن سر که از اولو یقین دکم گوتنا من جی نه گوتنا که اولو که چتنا بیست یا سرویت بیشم بلکه به پیله که نیزده چتنا لورا ترکیه چتنا گرنگ ورن گندم سر امریکا و ترکی ناو سینورا ده چته گو ببن از ویگانه بیشم چیتره ادبیم نیز دمک نیز ده پشتی عیده امیت شتنا بینن ادبیم بلکی حرکات که اپراسیون که در باسپونا سینورجی چه با افجی ناو گوتنام ده براب مینه
و از بیجی گرک بیجم اب نه تنه سرشره او جوینا بلند نه تنه سرشر چه بیا گرک امزان بن هلبرنا گنم جی ناوی ایشی دبه چاندن و غازا خوزایی و نفت افتف ام کت ندمک اولو گرنگ دولت تف سر آبوریا خوشی دفکرنی جام نه سر شرطنه اتخوازم یعنی و بیجم ادبیم جوینا ناتوی ای آشتیه که باشتره جبو آلیه ترکیه بیجم ترکیه ناو جوینه ده ای در پیش ای ترکیه به زلو یقین دکم توجی بحث کر هنگی لی جو بایدن سپاسی سرکمر اردوان کر جبو کوریدور داخلی لورا گوتون باوای کی سرکفتی و مسئله بریو دبن پیش روزی دجی دبی کو ام جی هم آلیان آلی کاری بدن یعنی جی تولی و مسئله ببن ام و چاب نرخینه دنگت هنگی که مات بله مگو جو بایدن ده هفدیتنا سرکمر اردوان و جو بایدن ده لسر مسئله کوریدور داخلی جهات آخافتن و جهنه کی بحث کرد روزنامه آنده جیب اویک جی گرد مسئله گنم بیجن کوریدورا گنم آنجی بیجه تحل کوریدورو لسر و جهات آخافتن و جو بایدن سپاسی سرکمر اردوان کرد گوت اون و مسئله باوای کی باش و سرکفتی بریو دبن ده پیش روزی ده احتمال کو ام جی پیشتگیری بدن یا جی تولی و مسئله ببینم به چاوب نرخین ویگا میسیونا ترکی گرک امولو زان به میسیونا که برگرنگه یعنی ام کت نجی که ولو ویگا نتنه اوکراینا و سوئد و فنلاندیا دناو حرما گام تیدنه کسی وکه ترکی نزی روسیا تنه جبونا و دولته ناتوی او جوینا بلند تا سر ترکی دچین کسی روسیا اش ترکی په کسی را یونان کسی را تشکی سروان مثلا ناخفن ناشتغل امزانن گو ترکی نکی و ببا پیشتا هی جمره کار که زیده چی با سروی ام داخل شوا بید بینن جیم چاوه خواهید بینن ادبیم بلکی دمک نیزده نه دولت سوئد و فنلاندیا او دولت دیجی که ویگا در تیسر اکرانا فرانسا ماکرون جی بلکی سنل گورا ترکی در خپیش تدید بری ویگا بسه ساله دولت اوروپا تف انکل پیشی آمد سنگینه دیشتن هارم پیش ده اف شر بلکی جمعه بو خیر سروید پیشن بلکی بو خیر ام سر پولیتیک ها خو یاگو ام بین دولته ما ام نلپای دولته کنا ام لبر تفک دولتانا او کافا پیش سازیا خو وراوی دگرن ام کاربن و بیج دولت سر پولیتیک خو بسنگت بشکل که رو که کار کی جالیه وان ام زانم و بیج بیشتر بونا ناتوی و اندامتیا ناتوی افتف و کارا منه بلکه منه که بنا پیش ده همه سر چانده جی بشتغلم همه سر آبوریه جی بشتغلم و از دیسا یا مهم یا گرنگ دبینی ترکی دور ده کارا ترکیه هر مزن پارستنا سینورای یعنی پارستنا سینورا و گجبوم یادشته انگرنگه و از فازم و بیجمی جابوریه و گجمارا گرنگتر بله ماموستا بحث کر هم پاراستنا سینورا هم جی وکندزانن مویدین ده عالی صنایع پاراستنه ده جهاتون را کرن هر وقت لگوری دانزان روسیا وقت کفه که مزن جبو متفقان هات دیتن گلو هلوستا روسیای جبر شونده لهمبری ترکیه دبه کو بگوهره یانجوی چوابه هم چوابه نرخین براستی روسیا هنن که بگا هری بله ام پیجن ام روسیا ام دمکنیز دم زافتینه برردی ام جانا اون کارن دا ایشه دولت اولویه اون جانا نیزی هفدینه اون جانا دوری هفدید بینن ام آلی اوکراینا ام روسیا را تکلیام باشه لیگو ام داد که ونه روش خلاتا خواه ام روسیا الجینا الهفدینا که
ازولو یقین دکم ازولو دبینم جه بایدن دو وقتا اشتغلیه بالیه روش ترکی بجم نزی سینورا سوری سروان چتن هات نگوتن ترکی چونکی خبردانه ترکیه اموام فهمت کن امزانن گوتشتن هات نگوتن بالیه روسیا جه gerek em têkiliya xwe ticarî kêm nekin. Rusya belê belkî ji bo me hinek dibêjin dibe tehdît be belkî. Lê bi rastî Rusya jî welatekî mezin e û li vê herêmê qeweteke wê heye. û ne tenê qewet e. Ser çandinî li belkî li dunyayê dewletê yeke mînin ew jî Ukrayna jî û ser Gaza xwezayî jî wilo ye û ser neftê jî wilo ye. Vêga devlet ne em tev ekonomiye de gotinek me ye em bê dunya bûye gundek. Ev gotin ser vê dunya bûye gundek yani em bêjin her devlet, her welat bavdî re bi şiklekî bavdî ve ye. Hûn nikarin bê em vê devletê re rûnenên em vê re têkiliyê nekin, em vê re aboriyê nekin, ev tiştekî wilo nemaye. Em karin ser vê gotinê bêjin em ê vê zanibin yek Vega ser çandinî ser hilberîna genim ev ya serî ev yekemîn e dewleta de Rusya Ukrayna nav dunyayê de û xwezaya Gazê de wilo ye û neftê de wilo ye gerek em vane zanibin û em têkiliya xwe ticarî ji Rusya jî kêm nekin. Em belkî em nêzîkî NATOyê bin, belkî em nav de bin, belkî em nêzîkî Amerîkayê bin jî lê gerek em ticarî têkiliya xwe ji Rusya jî kêm nekin Rusya jî navê herêma me de devleteke ya mezin e giring e û devleteke em her car têkiliya xwe pê re bikin gerek em wilo lê bin. Mamostem gerek spas dikin mala û ava ji bo nirxandinê ku me re parvekirin. Roja xweş bibînin. Belê pispor jî li ser vê meseleyê Hasan Bardakçı ji me re danêzan hem nirxand hem jî îhtimalê ku di pêşe rojê de pêkwerin ji me re behsa wan kir. Di hemû rojnameyan de me got wek serkeftinekê hat binav kirin. Rojnameya